سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وترو تمنيتيو لومون كم وترو نخلنا كتاع من نازغل أقدستن الزاربتن أغالبو زليو من زيناتات كاب كله حيزلكم متيالغو متشم نقوتن سي خاص راح كاتو فرق لما تعلمنا كم نورمال تخيزة لايز مثلا نورمال قنا يكون نزلو بزح زي نورمال نقراتنا نرزلنا أبي أوروبا نزلنا دمال علو كله ما رحتنا أوروبا كاب سلام كسع كدينا هدومي خدوهم زلو نابي موداتو خون دما كرينا لنكنه بزعبا كينات وي كانت أبي يوكرين زقبر زلو وجن مسفحفح مرحنا ينيتو عزيز سكف سربات زاري بنيرو طليان دما ترير ملتيبات لولا نعو كنرينا بتوساغي نتيجة سلام أب سويسرلاند خقبر زبهال زلو نعزم الكتا قداس تحستو كلونيو مغنياتو نراشاين عدماني نهم زبلو زلو بزي راشا سلام كنتاي كخون اسكنتاي تحساب كنرينا بمقصد ناي أصوار وددر حدش مصلحات وتيلو سلازي راشان أمريكان أوروبان أب كبي درجة له أقداسي مصلحات كنفتنينا مسوز كايد ما بزحت انتنا كلونايو مجمريا بزيا اسكناي فلاديمير بوتين دما أوشت بلشونا ناس جنرالاتو نمصرايز قبرو زلو هنرينا سؤال تاي ترى صوتي خد A video message. It was an appeal to Joe Biden and Xi Jinping. Zelensky wants them to attend the peace summit next month. It's being hosted by Switzerland. More than 80 countries are attending this summit. Joe Biden and Xi Jinping are yet to confirm their attendance. More importantly, no Russian representative will be there. You could say it defeats the purpose of the summit, and you would have a point. How can there be a peace deal without Russia? ناي يوكرين بريزيدنت زيلينسكي انتاي عدي حد ناي سلام كونفرنس اب سويسرلاند خجبر تحسيب له كسب 8 هجرات كسات فهم زغلاي زنجر زلو ناي سلام كونفرنس الكاجن اتوم كلتو زواغو زلو انت دايما تيومسي ابيناي بلانيتي نارينا سلام وي ون منتاي غان سلام الكات صوع زلغا انا يردانني ولا تي كومن سنس دي تفي زلو مس زت سلام وي كان سلام سميت ويكا كونفرنس كتقبر تخينكا مجمريا نتوم كلته أبو جزلو أنتم كان دحين كتم سو مالك كسمام عديهم زت ديهم كجمهور كترنا لهم ديها تزرع ربهم ديها قلنا قرت فتن نتحادى كي ألقى وجن دايم تقبر زلو شمون سلام لهم دايم قبر فتينهم دلو شاينا عند حرمتيهم نراشا ننزلع مليسنا كم تسعر نكبر هاي جزتك خون بر إزي ني سلام زتسوع عقيبة يكونن by the way نفتزة سلام بايدن وين كساتف معانا يجلس أنا الله سلزي بريزنت شيء تدقاقامي جليسي راشا دي تساتف تخينا ترقم يبلوني لهم أكلاتنا بريكس كم بعد البرازيل زعم السلاون راشا دي تساتف تخينا مستاف نابتي سميت ويكا كونفرنس ترقم يبلوني بلو اسكن قتل انتهي تبلان ناظم exactly. Also from the looks of it, Moscow has a different plan altogether. It seems to be preparing for a new phase of the war. The Russian president is revamping his forces. Putin's plan has two parts. One, a cleanup, and two, an expansion. Let's tell you about the first step. A high-level purge is underway in Russia. Putin ግን ነዚ ኩነታት ዝብሎ ዘሎ ናይ ዘለንስኪ ይኹን ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዘረቦ ዘሎ ናይ ሰላም ኮንፈረንስ ቅድሚኡ ክገብሮ ዘሎ ክልተ ነገራት ሓንሲስ ኣሎ ክልተ ነገራት መጀመርያ ገዛኻ ምፅራይ ኣብቲ ናቱ ወታደራዊ ማዕርጋት ብፍላይ ሕጂ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኮይኑ ስለ ዘሎ ነቲ ዝነበረ ፀገማት ኣጓፋት ንዑ ንምፅራይ ሓደ ዘመቻ ገይሩሎ ካልኣይ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ኦፈንሲቭ ويكا مدقعتي ناب يوكرين نخفني اسككلتين رايان نمنتاي تعلاما. Last 1 month, 5 top defense officials have been arrested in the country. It began with this man, Timur Ivanov, a former أبز حلفة ورحت راي حمشت عبيت وتهدراويان حلفتي تأثيره مالو مزبلشونا بزتحاز نطب مالتيو. This is called house cleaning كزاها صبوغ يركا تتصر لك نخمز عينت جنبار نخسر تغينكا. Deputy Defense Minister Ivanov was arrested for taking bribes. He was close to Sergei Shoigu, the former Defense Minister of Russia. He was sacked just 2 weeks ago. Putin replaced him with Andrei Belousov. The switch triggered a lot of speculation because Belousov is an unlikely pick. He has no military experience, he's an economist, and he's been given charge of the defense ministry in the middle of a war. So obviously questions were asked. But now the move has started to make sense. Apparently there was rampant corruption in the Russian military, and as defense minister, Shoigu protected many corrupt officials. Reports say this bothered the Russian president. In fact, according to one report, Putin's patients had quote-unquote أبز حلفة وان ريبورت يرنالكم كم زنبرنا فلاديمير بوتين قدامي تسقم تدحرم الرجعو ويكا سلطان دحرم ركابو زقبرا نتي قربا محازون عركون زخوني
حلافي نايستاف ويكا حلاف منستر مكلخال زنبري جنرال شويجي نوعو أليو أبتي كونسل أوف أدفايزرز ناي ميليتاري ديس ناي سكيورتي كونسل أبو سجاجيرو بزي أندري بيلوسوف زبحال تكيو زي تحجي منستر مكلخال جيرو زلو دما ناي وتهدراوي زخون يكون تمكرو زلو يكون انتايدا بيور ايكونوميست ديبيوتي برايم مينستر كوينو اب قطبا عبلو تسغبره ازي بلح مخانو زمنلو لو تخغبر زخاله قطبا ناي راشا دحرت غدا كم زحج زلو نكقصل عبيا سواصو زغبره سبينيرو نعوس لمتاي اب كينات اب ديق زبله برتو كينات كلاسي وتهدراوي مرداتا نزيبلو ويكا تمكرو نزيبلوسي نتزعبي ناي ديفنس سكرتاري سلطان هيبو نزبل حتى دما كملس خلو حجي ترغون كب جميرو لو نسو كاب زمت قبلشونا نمصراق ويون كم حماق صراحه نملاي اب تمكرو زلو مخانو درو قلطيفو نتوم تارجت زنبرو ناب اسر بيتن ناب بيت فردن قصوم كحلفهم مريچلو بوتين دما تعقسنا توديو كم زنبري بزعبات زلو وشتاوي حلقلاقاتن بالشونان زي صروين زي قرطونا كايدا تعقس كم زي نبرو يزنقر سلازي حجتي تقوم تدماك وسجمير لو and general staff said Captain John okay snapped. So he ordered a change of guard to clean up the system. Shoigu was removed as defense minister, Belousov was brought in, and since then there's been a churn in Russia's defense ministry. More high-profile arrests have been made, including the head of the personnel department, the communication department chief, an official from the procurement department, a deputy chief of the military general. كم تريوم زلهم عبيت حلفتي نابنت head of personnel department نايتي وتهدراوي personnel حلافي تعليلو communications department تعليلو كمون head of division in the state defense procurement مالت كله تي ناس وارز ليكا نبردي مقبدي كله تجزعلو بزح زي بالشو الناس كانوا لبطات يزون مغنياتو كم وتهدراو بزح نجارات أسبيزا ديو أسوار ديو ترى نجارات ديو سبير بارت ديو كله زجزع له ديبارتمنت أبزي كرتوا سرار حتى زي بالك ذهب تجنزب وتسيد كم سال كلني كمون former top commander in Ukraine سلزي بمولو عبيت جنرالات أبتي أو دكوينات بقول له نوحي وان كاسل تصنعوا زي اللي وي وتسيد كم صاي كالون زبلون ويكا مكيار اليوميو بالشوناي قبرنيرو مستبه الغلاتم تعالي staff and a former top commander in Ukraine. All of these men have been rounded up, arrested and charged with corruption. The Kremlin was asked about these arrests. كلهم زي ما كاب سلطان وريدهم نبلي لنا بمولهم مسبل شونا بستحازنت بي توسيدهم ابسر بيت اتيوم الله. They tried to play them down. The fight against corruption is consistent work. It's not a campaign, it's constantly ongoing work. It is an integral part of the activities of our law enforcement agencies. I cannot give any details. وحاب قال ويكا spokesperson ناي منغسي راشا ديمتري بيسكوف كم زبالو دما زي حدا غزي نغبرو فلوي سراح ديكونه قصال نغبرو سراحيو ስለዚህ ኣብ ስራሕና ፅሩይ ስራሕ ንምህላው ድማ ኩሉ ግዜ ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ ብምባል ፍሉይ ምክንያት ክበኩም ወይ ከዓ ፍሉይ ተወሳኺ ሓበሬታ ክባይ As I am not authorized to do it. There is no way to speak about a campaign. The fight against corruption continues in all departments, be it federal departments or at the municipal level. This is all I can say. Russia says this is business as usual, but its actions suggest otherwise. The purge could be part of a preparation, perhaps for a bigger offensive. And that's the second part of Putin's plan. Russia is expanding its fighting force. Take a look at these numbers. Russian forces are adding 30. كمدما بتوسخي فلاديمير بوتين وتهدراو عقمناتو نموسخ ويكا نملعال زغبرو زلو تاكتيك رايو وتهدراتناتو كاب اسرع 23 اب اسرع 23 كبابي 300 85 شح plus soldiers recruited حدشت زقط روميو جدما كاب 3 كساب 4 soldiers added every month every ورحي نفسه كفورح مالتيو كاب 3 كساب 4 سبات ودالو بخمي جني عسكرالو كد روميو بخمي نزوم سبازياتهم ابو تدرنا زتوم زل بوتين مغنيات بزعبا بوتين سي معربا عالم زخول انصارنا تزاربه نسب حيل منزع يغففالو زبل يسمعنا كسابج أسي أب يوكرين محلتاوي حدا كم مكينو حدا مسكل بخلو حدا مسدرو أب كم دقو حدا خمسة قينو زبل كاتسالة بإكس بزح حبريت هيدوت دسكاك مالتي أبراشا جنكم أي سمعني زلوا كم أنت زلوا دما كذا موت هو مغنياتو بزح أبراشا نيجاتيف ترقيبا مفتتهم تلو زغنة معربا ميديا
بخمي يقن سبز عسكر زولس كان اسمه 30 to 40,000 soldiers every month. Since last year, more than 385,000 soldiers have been added to the army, 385,000 soldiers. Since the war began in Ukraine, the Russian military has grown in size. The forces are now 15% bigger. So when did this expansion begin? In December last year, when Putin signed a decree, it helped add nearly 170,000 personnel. The total strength of the Russian armed forces now stands at 1.3. ስለዚህ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከም ሰራይ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሰራዊት ናይ ራሽያ ብ170,000 ወሲኹ ከም ዘሎን ጠቕላላ ሰራዊት ናቱ ድማ ኣብ 1.320,000 ኮይኑ ከም ዘለዎ ስለዚ 1.32 ሚሊዮን ሰርቪስ ፐርሶኔል ከም ዘለዎ ሰራዊት ከም ዘለዎ ይዝንገር ዘሎ 2 million soldiers. And where are these soldiers being recruited from? A lot of them come from Russian jails. That's right, a lot of them are criminals. Moscow is promising them amnesty. Also good wages to fight on the front. Here's what the average package for a soldier looks like. The monthly salary is anywhere between $2,100 to $2,700, which is 3 times the average wage in Russia. እንታይ ካበይ ኸደምፆም ዘሎ ዞም ኩሎም ሰራዊት እንድሕሪልና ድማ ካብ እስር ቤት ገበን ገይሮም ዝተኣሰሩ ራሻውያን እንታይ ይብሎም ኣሎ ካብቲ ኖርማል ኣብ ራሽያ ክሰርሑ ከለዉ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ደሞዝ 3 ዕፅፊ ክሳብ 3 ዕፅፊ ናቱ ደሞዝ ክቦም ይኽእል እዚ ደሞዝ ምስ በሎም ከዓ እቶም ሰባት ከይዶም ቀጥታ ኣብቲ ታዕሊማት እዮም ናብቲ ውትድርና ክኸዱ ይመርፁ ኣለዉ ስለዚ መብዛሕትኦም እቶም ሰራዊት ገበነኛታት ገበን ፈፂሞም ኣብ እስር ቤታት ዝነበሩ ብኣዝዩ ብሉፅ ደሞዝ ጥራይ ግን ኣይኮነን ካልእ እንታይ ገይረሎም ኣሎ Plus, there's a joining bonus, a whopping $11,000. If the soldier gets hurt or killed in action, their family receives large payouts or compensation. So, نبت أذكرنا نخاطو دما 11,000 بونس يوهبلو زخون موت ويكا زخون تسقم تقاتيمهم دما نسدروهم دما عبي كحساكم زوهبهم تبايلهم له سلازي attractive جيرولو نتو تدرنا صحاب سلز قبرو كابت زلو من نابرو زبلت من نابرو كم زلو سلز قبر زلو ሰባት ናብቲ ቦታትን ክኸዱ ይመርፁ ኣለዉ እዚ ከዓ ኣክንዲ ብሓይሊ ትገብሮ ቁጠባ ናብቲ ፅቡቅ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዘድሊ ሪሶርስ ናብቲ ውትድርና ኣተኪሩ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ነገራት ስሙዝ ዝኸደሉ ዘሎ ክበሃል ዝኽእል This is what's drawing many criminals to join the Russian forces. Amnesty plus a large salary. The offer is too hard to pass up. Last year, more than 50,000 troops left Russian prisons and ended up on the front lines with Ukraine. What does all of this mean for Kiev? Zelensky believes that Putin will be keeping this war going. He says Russia wants to undermine the peace summit first and then launch a bigger offensive. No one in the world is interested in this war except the aggressor itself, and everyone actually understands this. The peace summit is a format that will not allow Putin to lie any longer. And without lies, he is absolutely nothing. ولا حنت ترجم يبلون تزربان عايز تبزي. By the way, نتازر نزي فلاديمير بوتين أبلاس انترفيو نات كم زقلته. بزعبا ذات السلام مس زلنسكي كزاتي ون دلونات كم زي بلوم سلامتاي legitimate ويكا زبنة سلطانو سلا زبقعه زبنة سلطان زلنسكي أبز حلفة وان أبزنز حلفة كلتا سلسة سومن أبقعيو زي سلطان يبلون مسانا نيغوشيت كجبر نيوكرين وكيلو بمبعل أقدر أستربات زاري بنا يرجن تي عالم international community ساعكم مقبل زي كعالجن ساعكم يبلان مسوون كنزارة مخالنا يلو لذي نزت السلام بزي مكانا قنتو زقبر زولو يزغا نايروبا حلمن دليتن كم زخوني حج كاريكم يا سمعوا بزي Russia must understand they lost. This is our plan A, B, and C. Words and sanctions are important. تات بلالا Russia must understand that they have lost the war. I don't know أبكمي عن البلانيت يتنبر زي ما راح تزياي جرماني تا هاجر إستونيا يتبهال دوب مس راشا زلوايا زياتهم توم كندي أبز مينستريم ميديا دمت زوهابهم زلوا يسلمتاي مسنيتو توم بقرب بعد صرح زلوا سلزخون زم راح تزياتهم ناشط هاجرات يمكن أبتنيتو عببو تاي توهيبهم زلوا فخرا هذا مالك كم زني كل رواز ورا بحدا وريدا زلا خوينا تفكر كل جزء زي نبي حكي زي حلفنا توا كايداناتا أب تويتر بزح سبي زنقفة سلمتاي أكسع كندز ببدع تزارب زلا بز حلف دما كنت مخلطة مني ولا مسومنا بيلان تايلة تزاربها راشاسي فحفح كتب له أمنا أشتها جرات كتورد له كوميتس بقيلة تزاربها نيرا لذي provocation ناي وج كتسألها تزارب جد ما أنت تقول لا راشا كم تسعرت تقبلها له يوكرين زخوني خنزة السلام كتقبلها يتخني اسمعوا زي يوم يوم ثم راحتنا أوروبا Win the war, and Russia must understand they lost. This is our plan A, B, and C.
بلان A بلان B بلان C ناتنا انتهت لدلا راشا كم تسعرت تتفليتو اوج كم تسعرت تتفليتات رايو تي كونتات كودا زغل سلازي زخون يكون بلان ناي سلام كله ناي كلنيات لدلا انتهي امينا كندي تزارب زلا كل سبي زقرب كورسنا امريكا امينا نيتو مالت مس امريكا ناي وج كامباني سلازخونه ساتن فاند سلازغبروا زلو زمت زلو زربا مخاني زنكر Words and sanctions are important, but not enough. Ukraine needs weapons, ammunition, training. It also needs financial and economic support, and it needs it now. It is our role and duty not only to continue but increase our support to Ukraine on all fronts. انتهت بالله يوكرين دما راشا قدا سلازغبرنا وي سلتزاربنا اخولا يكونن زدلا اصوار كنبالنا تريننج كنبامالنا دغف كنبامالنا كل ነገር كنهبالنا نابلت يا تزارب زلا اب نفس وقفه بريس كونفرنس مصطو بزعبا كينات يا تزارب لك كما دما لتوينيا تبالا غرلا نساون قال نسيتيا مراحيناتا تمساسالي لك نزو كينات راي زغزغسينا اندر زلنا ابتي بالكان ابتناي بالتيك ستيتس بحالالو ازين اشتو هاجرات مسراشا زداوباون الساتن زغبرو زلا وور مونغرين بحال ازي ازربازي اج كابي تبغسديا نبزح سبونا زاري بالا دريو طليان ملسي بوملا نيروم نزا زربازيا سمعوا ابزج I believe the time has come for allies to consider whether they should lift some of the restrictions they have imposed on weapons donated to Ukraine, because we need to remember what this is. This is a war of aggression by Russia against Ukraine. Ukraine has the right to defend themselves, and that includes also striking targets on Russian territory. And then, of course, if you deny Ukraine the right to hit military targets, እንታይ ብላሉ ትሰምዑ ኣለኹም እዚ ትዝለዓለ ሌቨል ናይ ኤስካሌሽን ወይ ከዓ ኩናት ካብቲ ዘለዎ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽድይብ ዝግበር ዘሎ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሰብ እዚ it's a very very dangerous ቋንቋ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣካይዳ ዝኸደሉ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ድማ እዩ መራሒ ናይ ኔቶ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሰክረታሪ ጀነራል ናይ ኔቶ እዩ ዩክሬንሲ እተን ሃገራት ከፍ ቅዳላ ክኽእል ኣለወን እንታይ ከፍ ቅዳላ ነታ ኣፅዋር ናታ ተጠቂማ ኣብ ውሽጢ ራሻ ንኸተጥቀም ብካልእ ዘራርባ ናይ ጀርመን ኣፅዋር ተጠቂማ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ዕላማታት ናይ ራሻ ኣብ ከተማታት ናይ ራሻ ክትሓርም ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ እንድሕሪ ኣፅዋር ናይ ጀርመን ወይ ከዓ ናይ ፈረንሳ ተጠቂማ ኣብ ውሽጢ ራሻ ትሓርማ እንተላ ልክዕ ከምኡ ካብኡ ዝበርታ ኣፅዋር ኣለዋ ራሻ ኣፅዋር ናይ ፈረንሳ ወይ ኣፅዋር ናይ ጥልያን ተጠቂማ ኣብ ውሽጢ ራሻ ትሓርማ እንተላ ራሻ ድማ ልክዕ ኣፅዋራ ተጠቂማ ንጥልያን ኣብቲ ዝሕማ ቦታ ኣብ ውሽጢ ጥልያን ክትሃርማ ትኽእል ወይ እውን ዕላማታት ናይ ጥልያን ኣብ ካልእ ዘሎ ክትሃርም ትኽእል እዚ ትውግ እንታይ ማለት እዩ ናብ ካልእ ደረጃ ኩናት ይሰጋገር ከም ዘሎ እዚ ድማ ንመብዛሕቱ ውግእ ዘይደሊ ሰብ ናይ ብሓቂ ዘርዓደን ደሰንበደን ኩነታት እዩ ነይሩ ሚኒስትር ናይ ጥልያን ዝመለሶ ድማ ክንርኢና ሕጂ targets on Russian territory, then you make it very hard for them to uphold the right for self-defense. This is self-defense. Self-defense is enshrined in the UN Charter. It's legal, it's legit. I mean, ኣይፈልጥን ሕጊ ወይ ከዓ ስርዓት ኣይተረድኦን ክንብሎ ይንኽእልና መራሒ ናይ ኔቶ እዚ ሰልፍ ዲፈንስ ትገብር ኣላ ዩክሬን ይብል ኣሎ ራሻ ከንታይ ትገብር ዘላ ሽዑ ኣብ ራሻ ገምጢልካ ታብካያ ታፅዋርሲ ኣፅዋር ሂብካዮም ገንዘብ ሂብካዮም ትሬኒንግ ሂብካዮም እምበሽ ድማ ነታ ዓውደ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዘሎ ሰጊርካ ኣብ ራሻ ክትሃርሞም ተጀሚርካ ንሳቶም ከዓ ሰልፍ ዲፈንስ የብሎምን እቲ ኣፅዋር ካብ ፈረንሳ ተበጊሱ ናብ ዩክሬን መፅኡ ኣብ ዓዶም ይፈስስ ዘሎ ዓያሹ ድዮም ካበይ መፅእ ኣሎ ነቲ ፋብሪካ ኣብ ፈረንሳ ዘሎ ወይ ነቲ ፋብሪካ ኣብ ጀርመን ዘሎ ክሃርምዎ ከ ፀገማይ ንዓታቶም ሰልፍ ዲፈንስ ኣይኮነን እዚ ነቲ ኩናት ንምስፍሕፋሕ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ቋንቋ ሊሚት የብሎምን ደረት የብሎምን ትሰምዋ ፀኒዕኩም ናይ ኤስቶንያ ራሻ ተሳዒራ ብዝተሳዕረ ጥራይ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ዝኽእል እምበር ዘተ ሰላም ዝበሃል ክግበር የብሉን ኢላ ትፍክር ዘላ ናይ እቲ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ግን ነቲ ኩናት ናብ ካልእ ማዕዝን ወሲድካ ናይ ኤውሮጳን ናይ ኣሜሪካን ውግእ ንኽትገብሮ ብሓፈሻ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ብወቅዒ ንኽጅምር ዝፅውዕ ዘረባያ ትዛረብ ዘላ ኣብቲ ትሽትሽ ናይ ትውግያ ዘላ ትውግእ ተጀሚሩ እቲ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ክትሰብ ምዃና ፍሉጥ እዩ ራሻ ክትዓምኒ ትኽእል ዶ እወ ንክንደይ ሃገራት ግን ክትዕኑ ትኽእል ሂወት ክንደይ ሰባት ድማ ክጠፍእ ይኽእል ሓንቲ ብዚኣ ክትርድዋ ዝደልየኩም ዘለኹም ኤውሮጳውያን ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለኩም ነይረ ኤውሮጳውያን ኣብ ታሪክ እቶም ቀንዲ ካብ ውግእ ዘይፀግቡ ዝበዝሐ ደም ዘፍሰሱ ህዝብን ሃገራትን ምዃንን ክዝክሩለኩም እዞም ዝሓለፈ 60 ዓመት 70 ዓመት ዝረኣኹም ኤውሮጳውያን ውግእ ዘይፈትዉ ብውግእ ዝበሃል ንዓታቶም ኣብ ሓንጎሎም ዝጠፍአ ገይሮም ዝሸጥዎ ዝነበረ ዓለም ከምኡ ይኮኑን ኤውሮጳውያን ኣብ ዓለም እቶም ቀንዲ ካብ ውግእን ደምን ዘይፀግቡ
ጨካናት ብዙሕ ህይወት ዘህልቁ ህይወት ናይ ካልኦት ይብለኩም የሎም ህይወት ናይ ኤውሮጳውያን ካልእ ከይገደፍካ ቀዳማይ ኩናትን ካልኣይ ኩናትን ናይ ዓለም ጥራይ ልዕሊ 100 ሚልዮን ሰብ ተቐቲሉ ኣብዚ ኤውሮጳ እዩ ዝበሃል ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመታት ኩሉ ግዜ ምስ ተዋግኡ እዮም ካብ ውግእ ይዕሪፎም ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ሕጂ ድማ እቲ ናይ ቀደም ሕማሞም ተመሊስዎም ንውግእ ክንዲ ጠጠው ከብሉ ዝፅዕሩ ኩላቶም ንውግእ ጥራይ ክደፋፉ ንውግእ ክዝምሩ ኢና ንርኢ ዘለና ቭላድሚር ፑቲን ለንቀነ እውን ነጊርዎም ኣሎ ዘተ ሰላም ክንገብር ንኽእል ኢና እዚ ኩነታት ኣብ ጣውላ ክውዳእ ዝኽእለሉ መንገዲ ቻይና እውን ኢለ ምስ ቻይና ዝተራኸበ እውን ብሰላም ክውዳእሉ ዝኽእል መንገዲ ክንፅዕር ኢና ተባሂሎም ክልቲኦም ስለዚ ሰላም ኣይደልዩን እዮም መመፂኦም እትዮም ከዓ ውግእ ኢና ንደሊ ዘለና ብምባል ከም ዝሰምዕዎ ዘለኹም ተሓዲድ ይብል ኣሎ ሕጂ ነዚ ዝብሎ ዘሎ ናይ ጥልያን ከመይ መሊሱሉ ንርአ And we are helping Ukraine with upholding that right, and that should include the ability to also strike targets on Russian territory. The Rand Corporation. So ኣብዚኣ ናይ ጥልያን መልሲ ዝሃቦስ ከንስማዕ Either retracts or apologizes or resigns. Why talk about war? Talk about using the bombs, missiles, attacks. እዚ ኢታልያን ዴፒቲ ፕራይም ሚኒስተር ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ወይ ከዓ ዴፒቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ጥልያን እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ናይ ኔቶ ሼፍ ወይ ከዓ እዚ ናይ ኔቶ ሓላፊ ሕጂ ክዛረብ ፀንሐ ነዛ ዘረቡ ብወቂዒ ይቕረታ ክሓተላ ኣለዎ ወይ ድማ ካብ ስልጣኑ ባዕሉ ክገድፍ ክኽእል ኣለዎ ብሰንኪ ከምዚ ዓይነት ዘይ ሓላፍነታዊ ተሃዲድ ወይ ከዓ ፈኸራ ህዝቢ ኤውሮጳ ኣብ ዘየድልዮ ውግእ ክኣቱ ይኮነን እሞ ህዝቢ ክፀንት ኣይኮነን ብምባል ተሪር ዝኾነ መልሲ ሂብዎ ኣሎ ክንደይ ግዜ ከምኡ ክእርሞ ይፍትኑ ግን ዝእርሞ ሰብ የለን ስለዚ ሕጂ እውን ይቕረታ ዝሓትት ናይ ኔቶ ይኮነን እዚ ናይ ጥልያን ይቕረታ ሓተት እዮም ክብልዎ ስለምንታይ ቶም ድሕሪ መጋረጃ ነታ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ዘመሓድሩ ውግእ ይደልዩ ከም ዘለዉ ርኢና ኣለና ኩሉ እቲ ሚድያ ናቶም ኣካይዳ ናቶም ውግእ ጥራዮም ዝደልዩ ዘለዉ ገለ መራሕቲ ጥራዮም ዝፃብዎም ዘለዉ ነቶም ዝፃብዎም ድማ ከምቲ ናይ ስሎቫኪያ ፕራይም ሚኒስተር ዝገበርዎ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ዘይደገፈ ሰላም ክኸውን ኣለዎ ዝኾነ ጥይት ወይ ገለ ንውግእ ኢልና ኣይንሰድድና ዝበለ ብወቅዒ ፈተነ ቅትለት ተገይሩሉ ክሳብ ሕጂ ድማ እቲ ምክንያት ኣይነፀረን ዘሎ ማለት እዩ Weapons that we sent to Ukraine to defend itself on its territory, instead to fight, hit and kill outside its territory. Not in my name, not in the name of the Italian people. So we must defend Ukraine. እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ጥልያን ኣፅዋር ንዩክሬን ክንህብ ከለና መሬታ ንክትከላኸል ኣብ ውሽጢ መሬታ ንዘሎ ፀላኢ ንከተውፅእ እምበር ናይ ካልኦት መሬት ንክትሃርም ካልኦት ሃገራት ንክትሃርም ኣይኮናን ንሕግዝ ኣለና ስለዚ ብሽመይን ብሽም ሃገረይን ብሽም ናይዚ ህዝብን ተጠቂምካ ንኣብ ልዕሊ ራሻ እትገብሮ ስጉምቲ ወይ እውን ናብኡ ንክግበር እተተባብዖ ኣይንድግፎን ኢና እዚ ድማ ብጥብቂ ክሰሓብ ዘለዎን እዚ ዘረባ እዚ ይቕረታ ክሕተተሉ ዘለዎን እዩ ብምባል ብትሪ መልሲ ክበሉ ንርኢ ኣለና እዛ ዘረባ እዚኣ ካብ ካልእ ሰብ እውን ሰሚዕናያ ነርና መን ካልእ ሰብ ተዛሪብላ ነይሩ ኣብዚኣ እውን ክነብለልኩም ንኽእል ኢና ብተመሳሳሊ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ነዛ ነጥቢ እዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ተዛሪብላ ነይሩ ልክዕ ፅቡቅ ዝኾነ ቮይስ ኦፍ ሪዝን ኢልዎ ነይሩ ድምፂ ናይ ኣብ ኩንነት ዝተመርኮሰ ነቲ ኩነታት ከህድእ ዝኽእል ድምፂ ካብ ኤውሮጳ ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ካብ ጥልያን ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ብጀካ ውግእን ብጀካ ካልእ ዕግርግርን ዘይደልዩ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ንዓታቶም ካውንተር ንምግባር ንዖም ንምክልኻልን ካብ ከምኡ ካብቲ ናይ ውግእ ታነል ቪዥን ዝበሃል ብጀካ ውግእ ካልእ ዘይረኣዮም ዘሎ ካብኡ ወፂኦም ናብ ካልእ ፅቡቅ ዝኾነ መኣዝን ንክኸዱ ዝሕግዝ ቮይስ ኦፍ ሪዝን ብምባል ካብ ጥልያን ዝተገበረ ኣድናቆቱን ክብርን ሂቡ ነይሩ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስተር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ this was a very important ብብዙሓት ካልኦት እውን እዚ ናይ ጥልያን ስታንስ ወይ ከዓ መርገፂ ዓብ ደገፍን ክብርን ተዋሂብዎ ነይሩ ንቐፅል እስከብዚኣ And we're doing it from the first minute. We're not at war with anyone. I do not want to leave at the gates of my children the Third World War. So NATO can ከምኡ ድማ ንሕና ዝኾነ ይኹን ውግእ ኣይንደልን ኢና ደቀይ ንዓይ ኣብ ኣፍ ደገ ወይ ከዓ ኣብ ማዓፆ ናይ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክገድፎም ኣይደልን እየ ማዓፆ ናይ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከፊተ ናብኡ ንደቀይ ኣብ ክእቱ ይደልን እየ እዚ ከዓ ኩሉ መራሒ ናይ ኤውሮጳ ክብሎ ዝግባእ እዩ ዝፈሰሰ ደም ይኣክል ዝዓነወ ንብረት ይኣክል ዝተገብረ ኩናት ይኣክል ሕጂ ሰላም እዩ እቲ መፍትሒ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፀቕጥን ካልእን ጌርካ ብዘተ ሰላም ክግበር ይኽእል እዩ ዋላ እውን እኮ ብኩናት ፈቲኖም እዮም እኳ ኣይሰለጦምን እዚኣ እኳ የተፀገም ኮይና ዘላ ከይ መፀ ይኮኑን እኮ ዝብል ዘሎ ደቲ ኩናት እኮ ፈቲኖም እዮም ኣይጣዕሞምን ሕጂ ከርእየኩም እየ ብሕጂ እውን ክጥዕሞም ከም ዘይክእል እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ መኣዝኑ ተቐይሩ ከም ዘሎ ሕጂ ሓንቲ ሪፖርት ክበኩም እየ not force us to kill in Russia. No one can force us to send Italian soldiers to fight and die in Ukraine. Leaders of NATO's member states from so
እዚ ናይ ጥልያን ድምፂ ናይ ብሓቂ ኣገዳስነት ዘለዎን ክስማዕ ዝግብኦን ኣይሆፕ ንዑ ሰሚዖም ድማ ለውጢ ክገብሩ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ድምፂ ክኸውን ከሎ ኣብዚያ ተመሳሳሊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ እውን መልሲ ይብላ ነይሩ ነዛ ጉዳይ እዚያ እስከስምዕዋ has offered a strong reaction to the NATO chief's statements that urges Western countries to allow Kiev to strike Russian territory. The foreign minister says that Stoltenberg is overstepping his jurisdiction. Stoltenberg has already been slammed by NATO members themselves, in particular by Italian diplomats, and I doubt that the Secretary General can take on such responsibility by speaking on behalf of bloc members. ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ ሰርጌይ ላቭሮቭ እንታይ ብላ ኣሎ እዚ ናይ ኔቶ ሓላፊ ሰክረታሪ ጀነራል ዝዛረቦ ዘሎ ሓደ ልዕሊ ስልጣን እዩ ካልኣይ ድማ ነቲ ኩነታት ናብ ዘይተደልየ መኣዝን ክወስድ ዝኽእል ሓደገኛ ሬክለስ ወይ ከዓ ድሕረይ ሳዕሪ ቆላ ዝእንፍት ሓደገኛ ስጉምትን መልእኽትን እዩ ዘመሓላልፍ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ብትክክል ድማ ካብ ጣልያን ሰምዖ ዘኒና ካብ ካልኦት መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ድማ ከምኡ ዓይነት ግብረ መልሲ ንኸጋጥሞ እሞ እዛ ጉዳይ እዚኣ ክመልሳ ድሕሪት ተመሊሱ ኣብ ጉዳይ ናይ ሰላምን ኣብ ጉዳይ ናይ ርግኣትን ከኣትው ባይ ዘ ወይ ከምታ ቅድሚ ሕጂ ኣርየኩም ፀናሕኩ እዚያ ሰብ እዚያ Ukraine has to win the war and Russia must understand they lost. ስለዚ በዓል እዚያ ልዕሊ ናይ በዓል ጣልያን ልዕሊ ናይ በዓል ቤልጅየም ልዕሊ ናይ በዓል ጀርመንን ፈረንሳን ተሰማዓነት እዩ ዘለወን ኣብቲ ሚድያ ብጣዕሚ ዓብ ፕላትፎርም እዩ ዝወሃባ ዘሎ ስለምንታይ ዩክሬን ክስዕር ኣለዋ ራሽያ ክትሰዓር ኣለዋ ስለትብል ነቲ መርገፂ ናይቲ ኣሜሪካ ከምኡ ይኮነ መርገፅናት ኣብቲ መንግስቲ ለቨል እቶም ናይ ውግእ ካምፓኒታት ግን ኤግዛክትሊ እዚ መርገፅናቶም ስለምንታይ ዩክሬን ክስዕር ኮይና ትውግእ ኣዝዩ ነዊሕ ክኸውን ነዊሕ ዓመታት ክቕፅል ኤግዛክትሊ እዚያ ሰብ እዚያ ድማ ልክዕ ነቲ ናይ ዲፕ ናይ ኔቶ ወይ ከዓ ዲፕ ስቴት ዝበሃል ናቶም ድምፂ ኮይና ስለትዛረብ ዘላ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሚድያ ኣላ ኤቭሪ ታይም ሚድያ ክትከፍት ከላ ናይ ኤውሮጳ ካብቶም ቀዳሞት ዝመፁ በዓል እዚኣ እየን ስለምንታይ ዎር ሞንገረርስ ንትውግእ ከስፋሕፍሕ ንውግእ ንክቕፅል ዝገብራ ዘለዋ እየን ዓባ በርክቶ እውን የብለን ኣብቲ ውግእ ምክንያቱ ንእሽተይ ቁጠባ ንእሽተይ ሃገር እየ ዝኾነ ለውጢ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ የብለን ግን መልሓሰን ኣዝዩ ነዊሕ እዩ መልሓሰን ነዊሕ ምዃኑ ድማ ከም ድሌት ንክዛረባ ድማ ዓብይ ፕላትፎርምን እቲ ሚድያ ድማ ዓብ ቦታ ሂብወን ኣሎ እተን ዓበይቲ ሃገራት ከም በዓል ጀርመን ከምዚ ዓይነት ቋንቋ የውፃን እየን ናይ ጀርመን ቻንስለር ዩክሬን ግድን ክትዕወት ኣለዋ ራሽያ ክትሰዓር ኣለዋ ይብልኒ ምክንያቱ ራሽያ ምስዓር እንታይ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ሰብ ራሽያ ክትሰዓር የብላን ኢኻ ክትብል ኣለካ ኣሜሪካ ንባዕላ ከምኡ እያ ትብል ዩክሬን ክትስዕር ኣለዋ ይብሉ እዮም ራሽያ ክትሰዓር ኣለዋ ግን ኣይብሉን ራሽያ ተተሳዒራ እንታይ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ ስለዚ ናይ በዓል እዚኣትን ዘረባ ግን ኦፍ ኮርስ ባይ ዘ ወይ እዛ ሰብ እዚኣ ብራሽያ እውን ኣብቲ ዎች ሊስት ዘለያ ካብቶም ገለ ብፍሉይ ዝጥምትዋ ሰብ ምዃና እዮም ዝንገር ሕጂ እቲ ውግእ ናበይ ኣንፈት ክኸይድ እዩ መን ክዕወተሉ ዝኽእል እስከ ንእሽተይ ሪፖርት ንስማዕ ድሕሪኡ ናብቲ ዓውደ ኩናት ከመይ ከም ዝኸይድ ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ክበኩም Shells 3 times faster than Ukraine's Western allies, the Russian shells are also costing just a quarter of their Western counterparts, a new analysis has revealed. The data released by Sky News and collected by ሓደ ዓብይ መፅናዕታዊ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ንሱ ድማ ኣፅዋር ናይ ራሽያን ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኤውሮጳን ብሓደ ናይ ራሽያ ድማ በይኑ ክልቲኡ ከወዳድርዎ ብዝሒ ናይ ኣፅዋር ዘፍርይዎ ዘለው ዋጋ ናይታ ኣፅዋር መን ዝያዳ ብቅልጣፈ ብሕሱር ዋጋ ኣፍርዩ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ከምፅእ ይኽእል እስከረይዋ እዚኣ ብናይ ኤውሮጳ ብናይ ዓዲ እንግሊዝ መፅናዕቲ ዝተገበረ የድለኩም ዘለዉ ራሽያ ዝገበረቶ ኣይኮነን እዚ መፅናዕቲ እዚ ብምዕራባዊ ዓለም ዝተቃድስ ዝተዳለወ firm Bain & Company highlights the significant hurdle for the Ukrainian armed forces. Using publicly available data, the study shows that Russian factories are expected to produce or refurbish approximately 4.5 million artillery shells this year. ስለዚ መጀመርያ አርቲለሪ ሼርስ ማለት ዝትኮስ መዳፍዕ ማለት እዩ ኣፅዋራት ማለት እዩ ዝትኮስ ነገር ራሽያ 4.5 ሚሊዮን ከተፍርኻላ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብሓደ ተደሚሮም 1.3 ስለዚ ራሽያ 3 ዕፅፍናቶም ተፍርኸም ዘላ ثلاثة أسفناتهم تفرقهم زلا يوزنقر زلو كباب ثلاثة أسفناتهم زم زحاديو نقتل بهال من قد كريوي. This is in stark contrast to the combined production of about 1.3 million rounds across European nations and the US. The research also highlighted the cost disparity. It said NATO countries produced each 155mm shells at an average cost of $4,000 per unit. So ريقوم بزحنا يتعصوار زفرزلو راشا ثلاثة أسفي نا يوروب أنا أمريكان دفري وزلو راشا يا سلام يزدل تبدلا زبز حتصور زلوا
ዝበዝሐ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብቲ ዩክሬን ከምኡ ድማ ብዝቐልጠፈ ከምኡ ድማ ኣብዝረኣዩ 255 ሚሊ ካሊበር ዝበሃል እቲ ሓደ ዓይነት ኣፅዋር ናይቲ ሼልስ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ካልእ ድማ 152 ክልተ ዓይነት ንሪኦ ኣለና ናይ ራሽያን ናይቶም ኔቶ ካንትሪስን ክልቲኡ የወዳድርዎ ኣለዉ ንዑ ንከተፍሪ ራሻ ንሓደ ዩኒት $1,000 እያ ተፍርዮ ንሓደ ካብዚ መዳፍዕ ተፍርዮ ዘላ $1,000 ንኔቶ ክንደይ ወዘሎም 4,000 ስለዚ ሰለስተ ዕፅፊ ናቶም ከተፍሪ ብብዝሒ ከተፍሪ ከላ ብዋጋ ድማ ናይ ኔቶ ትውሑድ 4 ዕፅፊ ዋጋ ናይ ራሻ ኣለዎ ስለዚ ብዋጋ ድማ ዝኸበረ እዩ ናይ ኔቶ ነፍሲ ወከፍ ዝትክስዋ ሼል ወይ ካብዚ መዳፍዕ ማለት ናይ ኔቶ ዋጋ ናታ 4 ዕፅፊ ናይታ ትትኮስ ዘላ ካብ ራሻ ትመፅእ ዘላ እዩ ስለዚ ብዋጋ መን ይኸስር ኣሎ ዝያዳ መን ብዙሕ ገንዘብ ከውፅእ ኣሎ መን ዝያዳ ቁጠቡ ይጉዳእ ኣሎ ምዕራባዊ ዓለም ምዃኑ ድማ በዚ ትፈልጥ ክልተ ነጥቢ ርኢና ኣለና ንቐፅል እዚ ጥራይ ኣይኮነን Russia, on the other hand, produces each 152 millimeter shells at just $1,000 per unit. Given Kyiv's dependence Western on ammunition, the US, UK, and other European nations have tried to increase their production, but they're coming up vastly short in comparison to Russia. እዚ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ሰራዊት ደረጃ ናይ ዩክሬን ኣበይ ደረጃ ኣሎ ብኩሉ ስታቲስቲካል ሓበሬታ ዩክሬን ዝኾነ ይኹን ኣብ ፀብለልትነት ከም ዘይብላ ወላ እውን ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ይኹን ወላ ትክድበኩም ኢና ዝብሎም ዘሎ ኣብ ግዜኡ ይመፅን እዩ ዘሎ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ካብቲ ክህልዎም ዝግባእ ኣትሊስት ንሃገሮም ንክከላኸሉ ርብዒ ዘለዎም ርብዒ እውን ኣይከውን ኢልዎ ነይሩ ስለዚ ራሻ ድማ ሕጂ ሰራዊታ ብቕልጡፍ ዕብያ ዓብ ዝኾነ ኦፈንሲቭ ወይ ከዓ መጥቃዕቲ ንክትገብር ትዳለላ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለና ንሰላም ክፅውዕ ናይ ሰላም ዘተ ንክትገብር ኢኻ ትደፋፋእ እዚ ዘለንስኪ ዝበሃል ግን እቲ ሃገር ዜሮ ክድምስሳእ ዝሓስብ ዘሎ መራሒ እዩ ዝመስል ብዙሓት ከም ዝብልዎ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ናይ ሰላም ከይዛረብ ሰላም እንድሕር ኢሉ ካብቲ ስልጣኑ ከኣልይዎ ምዃኑ ኣሜሪካ ፈሊጥ ኣሎ Ukrainian soldiers on the front lines know that for every single round they fire at Russian forces, the enemy retaliates with 5 shells. But to address the problem, Kyiv's forces are using their skills. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ግንባራት ሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ድማ ብዝሰፍሐ ግንባራት ክመፁ ከም ዝኽእሉ ድሮ ትሪእዎ ኣለኹም በቲ ሰሜን ክጅምሩ ከም ዝኽእሉ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ናብ ቤላሩስ ከይዱ ነይሩ ብቤላሩስ ገይሩ እውን ቅድሚ ሕጂ መፅኡ ነይሩ እዩ ስለዚ ብእውን ክመፅእ ከም ዝኽእል ነታ ዩክሬን ብብዙሕ ቦታታት ግንባራት ክኸፍተላ ከም ዝኽእል እዚ ሕጂ ብግንባር ናይ ከባቢ ሃርኪፍ ገይርዎ ዘሎ ዓብዪ ሃንደበትነትን ነቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ድፍዓት ገይሩ ዝከላኸል ዝነበረ ብካልእ ግንባር ኣምፅኡ ሓደጋ ይወጥቆ ከም ዘሎን ተወሳኺ ሰራዊት ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ሞቢላይዝ ገይሩ ምስቲ ቅልጡፍ ዝኾነ ኣፍራይነት ናይ ኣፅዋር ዘለዎ ከድምዕ ከም ዝኽእል እውን ይንገር ኣሎ ስለዚ እቲ ዘተ ሰላም ቀልጢፎም ናብ ጣውላ ኣምፅኦም ነቲ ኩነታት እንደዝውድዎ ካልእ ዘይተደልየ ሞት ምድሓነ ዝብል እምነት ኣለና To maximize the impact, Senior Lieutenant currently fighting on the front lines against Russia's forces said, and I quote him, often with just 1-2 እዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ሓንቲ ኣብዚኣ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ዝበላስ Its threat to Ukraine, says its president. For now, they are the main instrument of Russian terror and the advance of the occupied. They're called glide bombs. They're launched from Russian fighter jets and are hitting Ukraine. እዞም ቦምባታት እዚኣቶም ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ፀገም ኮይንዎ ዘሎ እዩ ንዩክሬን ኢሉ እዘን ቦምባታት እዚኣተን ናይ ራሻ ነፈርቲ ኮይናት ኣብ ውሽጢ ራሻ ኮይነን ይበራ እሞ ኣብ ውሽጢ ራሻ ኮይነን ይድርብዮ ነዚ ታንክ ነዚ ቦምብ እዚ ቦምብ እዚ ካብታ ነፋሪት ውርድ ኢሉ ንሽተይ ምስ ከደ ናቱ ነፋሪት ይቕየር ንባዕሉ ስሙ ልክዕ ከምዛ ነፋሪት ጋይድድ ኮይኑ ኤግዛክትሊ እተ ነፈርቲ ናይ ራሻ ከምዘይህረማ እሱ ግን ከም ባዕሉ ተንቀሳቂሱ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ኣትዩ ነቲ ዘድልዮ ዕላማ ጋይድድ ሚሳይል እዩ ኣብቲ ቦቱ ዕላማ ዝሃርም እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ነፋሪት ናይ ራሻ ክትሃርማ ይትኽእልና እቲ ኣፅዋር ግን ብትክክል ኣብቲ ዝመፆ ከም ባዕሉ ከም ነፋሪት ኮይኑ መፅዩ ነቲ ቦታ ዝሃርም ዘሎ እዩ ስለምንታይ ከራሻ ተቕርቦ ምክንያቱ ትክክለኛ ዕላማ ንክሃርም ክሳብ ኣብቲ ዶብ ኣምፅአን ይድርብዮ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ረቂቕ ዝኾነ ኣፅዋር ኢና ንርኢ ዘለና ከምዚ ዓይነት ኩናት እኳ ተራእዩ In towns and frontline positions daily. Here's how they work. Starting with a normal unguided bomb, frequently an old Soviet one like this FAB 500. Then adding wings, either fixed or that spring out the moment it's launched. And a satellite navigation system that can guide it to its target. The result is a weapon that can glide to an objective tens of kilometers inside Ukraine. While the plane that launches it, often Su-34s like this one, can remain in Russian aerospace. So እዚአን ክቡራት ነፈርቲ ኩናት ናይ ራሻ ክኾና ከለዋ
ክቡራ ስለ ዝኾና ሪስክ ክወስዱ ናይ ደልዩን እዮም ስለዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣብቲ መሬት ናይ ራሽያ ኮይነን ይድርብዮ ንዓሰርተታት ኣሽሓት ኪሎ ሜትራት ክኸይድ ዝኽእል እዩ ትቦም ብንባዕሉ ዊንግ ስለ ዘለዎ ከም ነፋሪት ተቐይሩ ከይዱ ከምኡ ድማ ሳተላይት ሲስተም ኣለዎ ጋይድድ እዩ ኣብቲ ዘድልዮ ዕላማ ድማ ወሪዱ ዓብይ ዕንወት ከውርድ ዝኽእል እዩ ሓደ ካብቲ ንራሽያ ንዩክሬን ዓብይ ፀገም ዝፈጥረሎም ዘሎ ኣፅዋር ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ Analysts from risk management group Pilgrims told us that because the bomb is relatively small and has no motor, it's hard to track and shoot down. Then, it does something like this. You can see the result behind me of a guided bomb strike, this industrial plant in Kharkiv, a city that's really been targeted by this type of weapon. The most recent attack on a hub... So, ሕጂ ሓንቲ ነዚኣ እስከ ክንሰምዕ ኣብዚኣ ንሽተ ሪፖርት ኣላ But even then, even still, even though they have a Ukrainian anonymous Ukrainian lawmaker say that the 30,000 or so Ukrainian troops that have been killed, that have been reported killed since 2022, even though they said it's a massive undercount, still the Washington Post fails to deliver any kind of estimate. But they are very quick to say that Russia has lost, and this kind of boggles my mind when I hear this number, 300,000 troops, and they still push this narrative that Russia's military is in trouble. So how did Russia, this is an admission, Washington Post has admitted that Ukraine's manpower issue, things are really going to change. How does this issue affect these developments regarding Russia's... ብሓፈሻ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ወይ ከዓ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ብዛዕባ ሞት ወቲ ሰራዊት ናይ ራሽያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኳልኩሌት ክገብር ከሎ ናይ ዩክሬን ክኾን ከሎ ግን ገምጋም ክቡ ከም ዘይክእሉ ምክንያቱ ኦፍኮርስ እቲ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝኾነ Well, the casualties are very closely held numbers for both sides, and the main reason is because of politics. General Christopher Cafoli, he was the commander of U.S. forces in Europe and the commander of NATO ground forces, back in January, February of 2023, he was speaking at a defense forum in Sweden, I believe, and he said that the scope and scale of the violence that's taking place on the battlefield in Ukraine is beyond the imagination of NATO, beyond anything in NATO could possibly have imagined. It's the job of military organizations like NATO to imagine things, because that's how you plan the next war. You imagine what it's going to look like so that you have sufficient forces who are organized. እንታይ ብላ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ሞት ናይቶም ወታደራት ኩሉ ግዜ መመይቱ ክንደይ ቆሲሎም ክንደይ መይቶም ኣዝዩ ሓበሬታ እዚ ብቐሊሉ ዝወሃብ ሓበሬታ ኣይኮነን ዝሕባ ሓበሬታ እዩ that's why ርዱይ ኩለን ተሓቢአኖ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ናይ ሓደ ዓብይ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ኔቶ ዓብ ስልጣን ዘለዎ ኣብቲ ናይ ዲፈንስ ፎረም ክዛረብ ከሎ ዝበሎም እቲ ንሪኦ ዘለና ደረጃ ሞትን ሽግርን ኣብ ዩክሬን ዝረአ ዘሎ ብወገን ዩክሬን ስለ ዝኾነ እሱ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ንሕና ክንግምቶ ንኽእል ካብ ግምትና ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ሰብ ክግምቶ ዘይክእል ወይ ከዓ ኢማጅን ክገብሮ ቢዮንድ ኢማጂኔሽን ናይ ኔቶ ኤክስፐርትስ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እቲ ውግእ እቲ ብጣዕሚ ብሩታል ምዃኑ ካብቲ ቁፅፅር ናቶም ወፃኢ ምዃኑ ድሕሪ እቲ ዓውደ ኩናት ዲዛይን ክትገብሮ ከለካ ይብል ኣሎ እንታይ ዓይነት ክሳራ ክወርደካ ክእል እንታይ ዓይነት ገምጋም ከይወሰድካ ተኣትዎ ተለካ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ እዚ ስለዚ ንዑ ገምጋም ክገብሩ ዘይከኣሉ ምዃኖም ዝሕዝን እዩ እናበለ ይዛረብ organized properly and equipped properly. If I finish World War II with a victorious army, and I say, we're victorious, my army's not going to change. And meanwhile, the world develops jet airplanes, nuclear bombs, but I stay the same. That army's not going to function very well on the battlefield. You have to have people not only preparing for what they know is going on, but you have to have somebody saying, hey, what's the battlefield going to look like in 2 years, in 5 years? What do I need to do to prepare for that? What kind of weapon systems do I need? How do I need to restructure my army? Do I want to stay in a triad system? Do I want to go to a square system? How many, is this the right level of manpower? Do I want an 11-man squad? Do I want to go to a 12-man squad, a 15-man squad? Do I want my fire teams to be 3, 5? ሓደ ካብቲ ስካት ሪተር ክዛረብ ከሎ ወታደራዊ ኤክስፐርት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ እንታይ ዝብል ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ወይ እውን ነዚ ኤውሮጳ ዝሃስዮም ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ ተዓወቱ ብፍላይ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ዓለም ጠቕላላ ካብ ኩናት ርሒቆም እዮም ፀኒሖም ስለዚ ኤክስፒሪየንስ ኣይነበረን ዋላ እውን ኣሜሪካ ከምቲ ዝደለ ኣፅዋራት ተነበራ ከምቲ ዝደለ ፎከስ ዝነበሮ ፀላእታ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ምስኣቶም ክኸይድ ዝኽእል እንታይ ይፍቀዱ ኣለዉ ስለዚ ኣብዚ ዓውደ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝረአ ዘሎ ራሽያ ኣብ ላዕልነት ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዋ እዩ ዝረአ ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣፅዋራታ ይኹን ሚሳይላታ ይኹን ካልእ ነገራታ እቲ ሰራዊት ግለሰብ ንውግእ ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ድልውነት ኣይነበሮን ኣብቲ መጀመርያ ስለምንታይ ድሕሪ ካልኣይ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ዓለም ሰራዊት ናይ ራሽያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግንባር ስለዘይተዋግአ ከምቲ ዝድለ ተመክሮ ናይ ባትል ፊልድ ኣይነበሮን ኣፅዋር ናታ ደረጃ ግን ነብሳ ዝኻለት እያ ነይራ እቲ ፋብሪካታት ድማ ከምቲ ዝድለ ዓቕምን ቅልጣፈን ኣይነበሮን ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ትውግእ ምስ ጀመረ ራሽያ ነቲ ኩነታት ኣይምለ እሞ
اوبريشن سبيشال اوبريشن يملمو وقع دا يكون سبيشال اوبريشن يلوم يماتيهم نحاتير غزي عتيخا استخاخيلك ختملس اوبريشن مالتي زي እቲ ዘጋጠሞም ግን እቲ ዓቕሚ ናይ ዩክሬን ካብ ኩሎም ኤውሮጳ ሪዘርቭ ገይሮሞ ዝነበሩ ኣፅዋራት ኩሉ ኢሚድየትሊ ስለ ዝሃብዎም ፀብለልትነት ኣርዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ኣብቲ መጀመርያ 2022 መጀመርያ ድሕርቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድዎም ነይሩ ንራሽያ ዝበሃል ድሕሪኦም ግን ኩሉ ነገራት ከም ብሓድሽ ሪኢቫልዌት ገይሮም ከስተኻኽልዎን ክመልእዎን ስለ ዝጀመሩ ሕጂ ብዙሕ ፋብሪካታት ስለ ዝነበሮም ኣብ ትሕቲ ናይ ሶቪየት ግዜ ንዑ ከም ብሓድሽ ሕዲሶም ኣብ ስራሕ ስለ ዝጀመርዎ ከምዚ ኣንተ በንሪዮ ፀናሕና ዓብላልነት ናቶም ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ከምዚ እዩ ኣሜሪካ ድማ ኩሉ ግዜ ንዒቓ ስለ ትሪኦም ዝነበረት ከምቲ ዝድለ ዓቕሚ ኣዳልያ ኣይፀናሕትን 5-7 things like this, that because how you structure it now is how you recruit for it, how you train for it, how you procure for it. All of this requires imagination, and what Cavoli said is NATO hadn't imagined it. Now, this is a huge concession in admission, because what he's saying is NATO's not ready for this kind of fight. That NATO's not organized for it, they're not trained for it, they're not equipped for it. They don't have the logistics for this. They can't sustain this level of fighting. So, when you have NATO drawing a blank like that, first of all, understand that 31,000 figure is just absolute crap. The Russians are saying, and the Russians are running very conservative numbers. The Russians are talking about Ukrainian casualties, in close to 400,000. But the fact of the matter is that's a gross undercounting. There's every reason to believe that the Ukrainians have suffered closer to 500,000 dead, and on top of that, you can add, 1 million plus wounded. It's a massive number. This is why the Ukrainians have the manpower shortage that they have, is that they've eaten through. When they started this, I always remember people, Ritter, you're making these numbers up. When they started the war, the Ukrainians had like 250,000, 260,000 regular forces, heavily armed, heavily trained, ready. They had border guards and other reserves that were another 300,000. Then they had, in the area of 400, 500,000 territorials. These are more a different kind of reserve, sort of like the National Guard. But all in total, roughly somewhat less than 1 million men that they were fighting. That's a lot. Those are gone. Where did 1 million men go? And remember, they've been recruiting and training. They're in there, they're in multiples of mobilizations that have taken place. And the point is that the battlefield is just grinding them up. Now, Vladimir Putin a while back talked about 10-to-1 casualty ratios. The reason. So comes in Rio de Lana, ati out of Quinat, ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ሓደገኛ ብገምጋም ናይ ራሻ እሱ ኸማን ትክክለኛ ገምጋም ኣይኮነን ወይ ከዓ ኮንሰርቫቲቭ ገምጋም ክሳብ 400,000 ሰባት ዩክሬናውያን ሰራዊት ተቐቲሎም ከም ዝህሉ እዩ ዝነግር ዘሎ ብናተይ ተኮይኑ ግን ክሳብ 500,000 ሰራዊት ተቐቲሉ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ድማ ክሳብ 1 ሚልዮን ዝኸውን ሰራዊት ሰንኪሉ ወይ ከዓ ተጎዲኡ ከም ዘሎ ወይ ቆሲሉን ሰንኪሉን ከም ዘሎ كتجمجم تخلي بالزدما تقصرتات كل يوم صانير كجمر خلو زنبرم مدوب سراويت ريزيرف سراويت كمدماتي بوردر جارد زبحال سفل عليه عينك تبعبي للمليون زخون يروون كل دمير كايلو أبي كيدو سراويت دحريو وانكل تسلسة جزء مع حدشتي سراويت مقصار جيروميوم كل زو تودي تغلال سراويت يبلناك بحال كله فيكيشن هيكونون كيدوم زوم سبازياتهم ثلاثة تعودوا كينات نيبحكي زحزن بزعبا هيوت ناي سباتي خد زارب زلا مخازياتهم زي معبلو يوروبا زبهاليو سكراشا ساي معبلون دخاتاتيو ستيل زي معبل حزبي تباهيلي زنعاق بزناي معرابا وعالم زي معرابا وعالم سي زي معبلنا زبليهم معبلات تزخونو كندزي هيوت كتفخلو تتوكبلي كلن نو these people ابتا غزومن ندقومن ننفسومن كساب زي مزه ناي كال سب هيوت اقداسنت يبلون عاتاتهم أبتا نفسهم كما تقولوا أيقونن دم كفسس من نابرك خبرهم كله من قصة غيوري أمزدلي نايكالو سبات سقاي مودجن بفتهم كم زي كده شاب نرلنا so نايلو معرستي بسفح ونزز ملكاتينيرو I hope قلتهم هيركم لغت كونوا please like جبروا support جبروا نابكالو تساقاقر وانابلكو مزيالة بواحد فكمي عالمنا بارتفيشال انتليجنس ببلوكچين تكنولوجي كمون بروبوتات تحنببلو زلا انت عينت من قدي ويقعزون توصلنا يزوات عنا نزبل حتوك حجز منتال مجمريا اب حنت سراح اب حد عودي سيرتيفيكيت ويسراح يزك نبري مبال صبغ وسانه يكونن انت هيدا مجمريا نت تكنولوجي زحنببلو زلا حدش سيكتورز ابو ينفست نقبرالنا بمنقد ستوك ماركت كمون نبعل كريبتو كرنسي فليتنا استوعيلنا كنتك أملهم كنكلالنا إذا عدل إذا زدقام عدلون أيقونن
ካልእ ድማ ነቲ ቴክኖሎጂ ከይወሓጠና ከሎ ክንመሃሮ ክንብገስ ኣለና እንታይ ዓውዲ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ተማሂረ ቅድሚ ሕጂ ዘይኮነስ ከም ብሓድሽ ክንመሃር ክንብገስ ኣለና ንዑ ዝሕግዝ ፕሮግራማት ድማ ኣለና ኣትይኹም ራእይዎ ሕጉሰኩም ድማ ይኽእል እዩ thank you